Mururungano uyu utafanirio thutha wa mahoya ma o gatano mathaa-ini ma thaa mugwanja kuma mithigiti-ini ngurani kuria muingi na atongoria a ndini ngurani cia Gĩithĩramu na Gĩkristo kaunti-ini ya Mombatha manyitanĩire na kururungana barabara-ini nginyagia kiharo-ini gia Kadaboi tauni-ini ya Mombatha. Mwaria thutha wa mwaria matongoretio ni Salim Karama ni monanirie mororo mao magukumithia itua ria igoti karu gwĩtĩkĩria wĩyathi wa ngwatanĩro cia hũra ũmwe gũkũ bũrũri-inĩ makihinyĩrĩria mũtongoria wa bũrũri William Ruto kuregana na itua rĩrĩ kaimana. Sisi kama wananchi tunamwambia alikemee na ukali zaidi na kushinikiza hoja iliyopelekwa bungeni ya kuweka sheria za kuweka hukumu za hawa mashoga ziwekwe ni sheria ambazo ni kali. Atongoria aya ni matarĩirie wiyathi uyu wa andu a hũra ũmwe ni mugaru na rĩathani rĩa Ngai na undu uyu no ureherere bũrũri kĩng'ũki na ihera kuma kũrĩ Ngai. LGBTQ na mara kwa mara tunasema ya kwamba ikiwa ni njaa, ikiwa ni ufadhili wa nchi za kimagharibi, hatuzitaki tena. Tufe na njaa yetu, lakini tusife na haraka ya Mwenyezi Mungu ama adhabu ya Mwenyezi Mungu. Makiaria na mugambo umwe atongoria aya ni maugite ni meguthie na mbere na kugitira mitugo na unduire wa andu a Kenya, makiuga mabũrũri ma Rũraya marenda gũthing'ĩrĩria mabũrũri ma Afrika gukofia na kuhĩmbĩria unduire wao. Hakuna dini katika hii dunia inayomwabudu Mwenyezi Mungu ambao inakubaliana na mambo ya homosexuality. Hakuna mila yoyote ya Kiafrika inayokubali mambo ya mwanamume kumuoa mwanamume mwenzie wala mwanamke kumuoa mwanamke mwenzie. Hili ni jambo ambalo limekuja na hasara kubwa sana kwetu sisi wa Kenya, na tunalipinga. Tunasema no LGBTQ. Makiria nao mutongoria wa dini ya Gĩithĩramu Sheikh Izzuddin Ahmed nioretie thirikari iteithĩrĩrie aria marikite mutugo-ini uyu niguo kumahonokia na njira ya kurungĩrĩria mitugo. Kabla ya kumlani tumuelezee, tumfundishe. Kwa hiyo kuweko na kitengo cha watu ambao kwamba watakuwa ni counseling special. Hata serikali ikiweza kuunda jopo ambalo kwamba litalipwa kuwasaidia kama linavyosaidia watu wa rehab wa drugs, wasaidiwe na watu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, rĩtwa rĩakwa ni Ndegwa wa Gathungu.